na vomatilalai. Sarava Mada kay Vodafone. Win the gift of connection this Christmas. And a VTFM ekamidanga ikachi. Sarava Mada kay Vodafone. Win the gift of connection this Christmas. And a VTFM ekamidanga ikachi. Iko na sala kambere ko na VTFM si bitoko bikenda na walu en na onon na miniti. Wambola tsugani abeke mandigeda na itokani ni sanga indo batal tonga maingo. En sala kambere ko na VTFM 92 FM 92.2 FM kina 92.6 FM. Na itokani ngani benga rabengo makra sika bambola tal tonga ni beke mni na sema tako mengori en Facebook page in VTFM. En ngono binangone kena don magitumay na nonda program ngo ni Sarava Mada kay Vodafone Play en mbongi ninday. Taki laylay nga may na tambana ni Vodafone Play ngo mi baleta tunga bi yalelo so rabaru taki tukina sanga talinindo nganita nganiti kenda bagambimbi nale ni bubale na bugoni ngona ndo magitungo na ngona ni marau ngona ni badeng dangin bi songo so en na tiko kina na matiko ira na ngone merna marrebo binaka roni dono puno rasar lalo tok ngakina roni wele tokakina ya na Vodafone Play ngo tukina na be matangale lalo so ka nanganita bagalebu na nonda be bubale download ta dono mo app ni Vodafone Play na mbongi ndai roni rto marota kakina me bale na buguni be lalo so na parota gitu kina nonda taki legalek membole tatiko na app ngo ni Vodafone Play
nanda yawo ni Sarava Mada mbongi binani kuwa Sarava Manda kay Vodafone. Win the gift of connection this Christmas. And a VTFM ekamidanga ikachi. Yo sabi na nimichunga ni veke mnikeda ni toka ni nindo batal tome na salaga kamrego VTFM be navi masta navi mbole binaka. Wakina be brother ngori samisoni de turanga isibina wale buna sema chukuma na wasini ngono binango wakina be iyo mes be mesake tumberi na namuni sema taltonga mai na mbongi ndai mai na buno lebo Australia wakina abambole tatonga ni beretu tsone ba lolo ni mbole binaka tau sema chunga mai lobo ni bonu mai tabiuni na mbongi ndai wakina be Harry Bailey mbole binaka kem ni Mikaela Willy mbole binaka tadingu bina wale buna ndo taltonga mekekenda na wasini ngono binango abaki na bambula taltunga iningori kibe Ashif Muhammad mbule binaka may na Sifaz Firewood Gang may nakasi sabani ni bina taltunga ni bekem do na mbongi ndinda solo ke magi muri kanaka ndo mbule binaka mena minga may na sertarabor bubale na muri kanaka ke na rumbu na mbale may the konrabe na mbongi binani ko kenanga mena muni Boga ni teman tu nilalon nampak kasih ndreu dah pun nindalai induk ki. Anda sa botai buat tutu botai ke tu kina. Ya bena nami taltonga ni bay Peter Horace Jr. na namuni siya mataltonga may nambongi binango isa ni mbule binakara tu turanga tause siya matsunga may avatiu veli ngor miraro toka na tukuka nambongi binani kuwa wani ni binataltonga ni bay kemni na mbongi ndai na bukoni nanda bisa mataltuka na program ko bambula taltonga ni obi tumuna lewa ngutu bakadani mbule bina kakemni isa sandende baru ni bina tani kina nomuni matu wale na mbongi ni kuwa sami tata jima joy rangolea ni mbule binaka na pale buna siamo chukuma na mbongi ni dai nonda program ngago ni Sarava Mada ngo indona app pakatunga na Netflix Sabina bale bobi tumuna lewa ngutu bakada ni mbule binaka sabadu ni binatal tunga ni bekem ni may Sacramento na namuni siya machukuma na mbongi ndinda Lang-langi tubiani ni mbule binaka tau wani ni binatal tunga ni bekem ni may sabu wakina be Manjula Devi mbule na tadimu sabina bale buna ndo bato mekeke na mbongi ndinda wani tani nangata ni mbule binaka wa mbule tato ni be sai sokibeta Mungkin ni mekin na driver ni mbula ambulance. Eso siya na pwede rito ngangori doon na kira ba malumo Leo liwai kay Patrick Sai liwai kay Patrick. Doon sana nimitin na mbugin dinday. Wambul na tayo biteta ngoli tambuan mbula binakatao mungkin ni mga ngori rato na fomu bitu na koro tabulo mo na mambua. Rato may paista katikunon rato FSFE na kornibul nambua Central College binabalebu. Na ngungumato rangone wana nakamida nambenga ndombure bina mina ni birleni koro na bunibi na kortumbu ra sanga ni ngulabiki na irleni tambangone ra break party tukango re volleyball beach na sigani ku bobimbinga be kanalilu bobimbi be rato na tikongor mai simla lotoka be na ni mitinga ni wani ngo marikangio dolaya wa na valebu tu na tembena ni bule binaka tau isandendendina may wela housing do mbule binakai wakin ni Mariang Galo ni mbule binaka may mataso isa mbule bina matagali lewa ni Latina dola bina may nawaka wakin na may Harry Bailey na ni mga nikinangori bikim do na sosyango na chingangori tongo be reo kele o lomu na da ralulu o bambibinga be no muningase abadu ni bina taltongani maika raremba ni mbule binaka mena ni mga nikinangori
may lautoka, may nrasa, ndo mule binaka. Then, misioka, ndo mule bina tau mena ni mengani kena botu wale kutum maimbuai. Sabado di bina tu ni beke mni nambung ni kwa. Ara may dapat taltonga kira nonda program go ni Sarava Mada ke Vodafone Play ke nama katal tikmay nonda yawa ni rongo servo. E nando nanguna leka mayong go